Bonsoir, Aigle. Je vais m'y gagner. Je suis désolé. Il y a informé, mais il faut informer. Nous allons attaquer et pas Edi Badia, directeur de marketing. Na B50. Na ngandamo na satsela. Audio non c'est le toi 1 heure. Non solo ngwana ya 19 minutes. Balini ba menacer nga ba betanga. Venga bana na tika kolobela yo na finga yo te. Et puis na ko tika la jamais ko finga yo. Mais Edi Badiata na B50 balingi ba koelanga na nzoto ba betanga yi. Batu bazaki on epinga na kimi ne calme koti. Na l'intérêt fingote na finga baote aussi les cas ngana vi na nga eventually eleka. Na zo silence na nga na zo kwenda nga na osa musa na nga. So il faut na lobelo na lobela kayo. Na ze nemi na yote yo za vie nga na leki na yo. Mais ce qui dit balata simbenga na nzoto na nga na se maîtriser sous mutu na ngote. Mutu na nga o na nga na se maîtriser ngote. Na nga na se maîtriser ngote parce que ça vie na nga. So ka simbenga ta na nzoto ta gifle la pamba. Na nga na se maîtriser na ngote na nga na ko ma fou. Nzamba bolingo a épargné nga na bouger na kimi ba ko batikali na bar. Mais dans un dossier à niveau na yo, il y a un niveau na yo, sécurité proche na yo, na directeur à marketing na yo, pas bonisa motu na bar. Je suis déçu. Et là on a déçu pour les kawana za tekulutu. Et là on a déçu pour les kawana ya tekulutu. Merci.